simboličnim sadržajem javna ustanova Fond memorijala kantona Sarajevo ovoga jutra obilježit 24. godišnjicu od svoga osnivanja. Ovom prilikom bit će upriličena izložba Fond memorijala u retrospektivi koja će biti u jednom virtualnom formatu obzirom da se moramo prilagoditi svemu onome što je pandemija koronavirusa postavila ispred nas i naravno ne možemo tu izložbu imati u jednom printanom formatu i ne možemo pozvati ljude nažalost da je pogledaju, tako da ćemo ovim, kao što rekao, simboličnim sadržajem obilježiti 24. godišnjicu koja je već počela u srijedu misom zadušnicom za sve katolike, pripadnike MUP-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su dali živote za svoju domovinu. Danas će biti također u suradnji sa islamskom zajednicom, Međusom islamske zajednice, Međusom Sarajevo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u ratnoj džamiji na Igmanu bit će upriličena poklonjena hatma dova, dok 5. maja, ako Bog da, će biti istim povodom služen parastos za sve pravoslavce, pripadnike MUP-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su dali živote za svoju domovinu. Ovo je jedina javna ustanova, jedini sistemski tip, ovakav tip ustanove koja baštini tekovine naše svijetle, časne borbe za slobodu, naše odbrane od agresije, a također baštinimo i antifašističke tekovine iz perioda 1941-1945. Smatram da je fond jedna institucija koju treba njegovati, dalje razvijati, unapređivati njen rad u svakom segmentu i nadam se da u buduće fond kao takav neće imati nikada problema sa podrškom nadležnih koji moraju obezbeđivati i odrađivati svoj dio posla u smislu obezbeđenja uslova rada, funkcionisanja samog fonda.